Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko mbese neza kandi mukomeje kugubwa neza. Ikaze makuru agezweho kuri uyu munsi. Reka nongere mbibutse ko uyu munsi turi kuwa gatatu, ni tariki 20 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka nizere ko ako muri hose rero amumerewe neza. Ni amakuru twinjiyemo muri aya masaha, ni amakuru kandi hagiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Uraza kunyemerera muri aya makuru tuze kumanuka mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko aho hongeye kuvugwa ibitero by'ingabo za leta byakomeje kwibasira ibice bituwe cyane mu Minembwe. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kwerekeza ku rubanza rwa Generali Filemon Yavo, ni wawundi uregwa gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda, yongeye kugaruka mu rukiko. Ese bimeze gute? Turaza kurebera hamwe uko byamugendekeye. Turaza kurebera hamwe iyi nkuru ikomeye cyane nanone ivuga cyase turutse ahitwa Ituri. Kugeza ubu ngubu ugiye kugabwa ibitero n'inyeshyamba zitandukanye, abantu 16 bakaba bahatakarije ubuzima. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Hanyuma uraza kandi kunyemerera tubabwire yuko intambara yongeye gukaza umurego muri Walikale. FARDC no kuvuga ruhande rwa leta ya Kongo rwongeye guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Turaza kubyinjiramo tubirebera hamwe uko byifashe. Turaza kwerekeza muri iyi nkuru ivuga yuko abantu 45 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunzwe nk'imfungwa zizira politike. Ni ikibazo gikomeye cyane, bivuze rero ko politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukinwa n'umugabo igasibundi. Turabyinjiramo. Turaza kwerekeza mu Bugande. Mu Bugande haturutse inkuru ikomeye. Udamu wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko yamaze gufatanwa intwaro. Ese bimeze gute? Turaza kubirebera hamwe. Hanyuma kandi uraza kunyemerera tuze no kwerekeza muri Iran. Twari tumaze iminsi tutabagezaho amakuru yerekeranye na Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza kwerekeza ayo microphone ya Ibendera TV rero turebera hamwe uko ibintu byifashe. Iran noneho nayo yariye karungu. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye byose. Hanyuma niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV, unyemerere nongere ngo ikaze. Unyemerere kandi winginge ngusaba ngo nkorere rayi kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, uze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya. Hanyuma mu kanya gato cyane imitengaruka atwinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nyuma yo gutumikira badutumye ingeri twa umukada. Ikaze kuri mwese. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya
ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, aboneka amasaha 24 kuri 24. Yitwa Muganga Nzito, aragufasha niba ufite ibibazo bitandukanye bijyanye n'uburwayi. N'umuganga ashobora kukuvura ariko akaguha n'inama zijyaniranye n'uburyo wakwirinda. Muhamagare rero, nimero yiroroshye cyane. Fata telefone nkwereke, kanda akamenyetso ko guteranya 250 79 54 gatanu, hanyuma arakwakira agufashe. Waba uri muri diaspora, waba uri heke, aragufasha. Twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye. Nongeye kubaha ikaze, nitwa Umukada. Ibitero by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byongeye kwibasira ibice bituwe cyane n'abaturage mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri ibice aravuga ko izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku baturage b'abasivile muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu baturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Hanyuma na makuru akomeye cyane rero, biravugwa yuko kuva ku isaha y'isa moya n'igice z'ijoro kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ari bwo rero no kuvuga kugeza ku isaha ya saa 4 z'uyu munsi, yari amasaha y'ibitero bikomeye cyane, aho ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zakajije umurego mu bitero by'indege byibasiye uturere dutuwe cyane twa Karingi, Bidego na Gakenke ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bakaba rero hari bitero bakoze bakoresheje indege zitagira abadereva za KT6 na kamikaze. Itangazo rya Alliance Fleuve Congo 23 rivuga ku makuru mashya ava ku rugamba, yavuze ko kuri uyu munsi, ukuvuga kuri uyu wa gatatu tariki 20 Gicurasi muri uyu mwaka saa 1:30 za mu gitondo, izo ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zongeye kugaba ibitero simusiga ku turere dutuwe cyane twa Katoyi ndetse no mu nkengero zaho, bakoresheje indege zitagira abapilote ndetse n'imbunda zirasa mu ntera ndende mu gitero simusiga kibasiye abaturage b'abasivile. Ibitero by'ubugome kandi bitavangura bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa biri gutuma hapfa abaturage b'inzirakarengane benshi, bigasenya amazu menshi n'ibikorwa remezo, ndetse ngo abigahatira abaturage guhunga ku bwinshi. Ndakubwira yuko ahangaha abaturage barimo gutabaza kugeza ubu ngo bongeye guhunga amasigamana. Alliance Fleuve Congo 23 ikabivuga yuko ibi tazakomeza kubyihanganira, ikaba yongeye gutangaza yuko mu gihe bitero byo ku ruhande rwa leta ya Kongo bikomeje kugabwa mu bice bigaruriye ndetse bikica abaturage b'inzirakarengane, ibi Alliance Fleuve Congo 23 ngo ntabwo izakomeza kubyihanganira, ari naho yihereye ko iby'agahenge bishobora kuba bigiye gupfa ubusa. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze no kuri iyi nkuru. Urubanza rwa General Filimone Yavu rwaciye gikuba muri FARDC, araregwa ubugambanye n'imikoranire n'abanzi ba Kongo. Uyu ni wa wundi uregwa ngo kuba yarasanganwe message muri telefone ze, bakavuga rero ko ngo yabakorana n'igisirikare cy'u Rwanda mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'intambara n'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu
gihugu urubanza rwa Lieutenant General Philemon Yavu rwafashe indi ntera ikomeye nyuma yuko urukiko rukuru rwa gisirikare rufashe umwanzuro wa nyuma wo kumuburanisha ku byaha ashinjwa, nyamara abanyamategeko be bakaba baravuze ko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko ibyaha ashinjwa cyangwa akurikiranweho ari ukuri. Uyu musirikare mukuru yahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya FARDC yagejejwe imbere y'urukiko asaba ko ugirwa umwere, hakana ibyaha byose aregwa, ndetse anashimangira ko agikomeje kuba indahemuka kuri Perezida Tshisekedi, igihugu cya Kongo ndetse n'ingabo za FARDC. Lieutenant General Philemon n'umwe mu basirikare bamaze igihe kinini mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabaye mu myanya ikomeye itandukanye harimo kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bw'iki gihugu, cyane cyane mu ntambara zo guhashya imitwe yitwaje intwaro irimo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'indi mitwe. Uyu azwi nk'umusirikare wari ufite ijambo rikomeye mu bikorwa bya gisirikare byo mu ntara za Kivu zombi, ndetse bamwe bamubonaga nk'umwe mu basirikare bafite ubunararibonye mu rugamba rwo kurinda ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ariko intambara ibwo yakomezaga gukaza umurego, ni nako hatangiye kuvuka amakimbirane no kutizerana hagati y'abasirikare bakuru ba FARDC, cyane cyane ku miyoborere ya operasiyo za gisirikare n'inyungu za politike zari zihishe inyuma y'intambara. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bushinja ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi ku gihugu n'ibyaha rero uyu Philemon ashinjwa harimo rero ubugambanyi ku gihugu, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranije n'indangagaciro za gisirikare, gusenya discipline mu gisirikare. Ubushinjacyaha bukaba buvuga ko hari ubutumwa bwaba bwarabonetse muri telefone y'uyu mujenerali, bivuga ko bwoherejwe na General James Kabarebe w'u Rwanda, umwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare ubu wabaye retired. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, ubwo butumwa ngo bwari gihamye yerekana ko Philemon Yavu yaba yarakoraga ibikorwa bishobora gufatwa nk'ubufatanye n'abanzi b'igihugu. Ariko kugeza ubu icyo kimenyetso gikomeye bivugwa ntikirigera kigaragazwa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare, ibintu byatumye uruhande ruregwa ruvuga ko uru rubanza rushingiye ku bihuha no ku mugambi wa politiki. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Philemon Yavu yaba yarabwiye General de Brigade Evariste Mwehu Rumbo wari uyoboye operasiyo Skora ya kabiri muri Sidi muri Kivu y'Amajyepfo kutishyira cyane ku rugamba. Ngo yaba yaramubwiye ngo igihe intsinzi yaboneka yari kuzitirirwa abandi basirikare bo mu bwoko cyangwa mu gice cyiswe Bangara, ashaka kuvuga bamwe mu bayobozi bakomeye bari hafi y'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'uwari guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru General Constant Ndimba. Aya magambo yafashwe nk'ikimenyetso cy'amacakubiri n'ubushotoranyi bushobora guca intege abasirikare b'iki gihugu ku rugamba. Ifungwa rya Philemon Yavu yaturutse ku gushidikanywaho ko yaba afite imikoranire cyangwa imyumvire inyuranye n'inyungu za leta ya Kongo mu gihe igihugu kiri mu ntambara ikomeye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23, mu gihe Perezida Tshisekedi yari yatangiye gukora impinduka zikomeye mu gisirikare, gukaza iperereza ku basirikare bakekwagaho gukorana
nabo bavuga ngo n'abanzi b'igihugu bamwe mu basirikare bakuru batangiye gukurikiranwa, hakaba rero ari nabwo haje gutabwa muri yombi uyu Filimoni Yavu. Hari abavuga ko yaba yaraguye mu mutego wa politiki n'amakimbirane yo guhatanira ububasha hagati y'abasirikare bakomeye muri FARDC, cyane cyane abifuzaga kuyobora operasiyo zo muri Kivu. Abunganira Filimoni Yavu bakaba bavuga ko nta kimenyetso gifatika ubushinjacyaha bwigeze bugaragaza cyaherwaho uyu aburanishwa. Metere Carlos Ngwampiki, umwe mu bunganira Generali Yavu, yavuze ko umukiriya we yafunzwe hashingiwe ku makuru adafite gihamya ndetse no ku mugambi wateguwe. Ukaba rero ngo warateguwe n'abasirikare bamwe batanyuzwe n'uburyo Yavu yagiye ahabwa imyanya ikomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwunganizi bwe bushimangira ko ubutumwa bivugwa ko bwaje kuboneka muri telefone ye ngo ntabwigeze bugaragazwa mu rukiko. Akaba rero ari ibintu baheraho bavuga yuko nta gihamya yigeze ishyirwa imbere y'urukiko yemeza yuko ibyo uyu mugabo aregwa byaba bifite ishingiro. Urubanza rwa Filimoni Yavu rukurikiranwa n'abatari bake muri Kongo kubera ko rufatwa nk'ikimenyetso cy'uburyo leta ya Tshisekedi iri kugerageza gukaza umutekano no kugenzura igisirikare mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye by'intambara. Naramuka hamwe n'ibyaha uyu mujenerali ashobora gukatirwa igihano cya burundu nk'uko ubushinjacyaha bwabisabye, ariko naramuka agizwe umwere bishobora kongera gukurura impaka zikomeye ku mikorere y'ubutabera bwa gisirikare muri Kongo ndetse no ku makimbirane ari hagati y'abasirikare bakomeye ba FARDC. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbibutse ko turi makuru agezwa hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada, namaze kugera hano ku Ibendera TV. Inyemerera nkwinginge unkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka dukomeje n'aya makuru. Imirambo 16 yabonetse nyuma y'ibitero bikomeye byagabwe na ADF. Ubwoba n'agahinda byongeye gukwira mu gace ka Mambasa mu ntara Ituri ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko habonetse imirambo y'abantu 16 bishwe mu buryo bwa kinyamaswa mu bitero byagabwe n'umutwe wa ADF. Amakuru ava muri ako gace aravuga ko aba baturage bishwe mu bitero byagabwe cyase byabereye mu midugudu itandukanye, aho abarwanyi ba ADF bashinjwa kugaba ibitero byatunguye abaturage ari nijoro, bikarangira rero abenshi bahatakarije ubuzima. Bamwe mu bishwe bivugwa ko bari basanzwe ari abaturage bari batuye muri aka gace, abandi bakaba barageragezaga guhunga ubwo ibyo bitero byabaga. Abaturage bavuga ko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye cy'umutekano muke, aho ADF ikomeje kugaba ibitero byo kwica abaturage no gutwika amazu, ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye mu bice bya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo kubona iyi mirambo, abaturage benshi bahise bahunga ingo zabo batinya ko nabo bashobora kwicwa. Hari amakuru avuga ko bamwe bahisemo kwerekeza mu bice bifite umutekano, abandi bakerekeza mu mashyamba. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zatangaje ko zikomeje ibikorwa byo guhiga abarwanyi ba ADF muri ako karere, ariko abaturage bakavuga ko hakenewe ingamba zikomeye kandi zihuse zo kubarinda, kuko ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Intambara yongeye gukaza umurego muri Walikale. FARDC na Wazalendo bongeye
gutana mu mitwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Imirwano ikomeye yongeye kubura ni ku mugoroba watambutse hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo. Akaba ari imirwano yongeye kuburira mu gace ka Katobo ni muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano n'abayobozi b'umuco muri ako gace aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 baturutse mu bice bya Karonge muri Ihura na Rusamambu bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC na Wazalendo. Kabari imirwano rero bivuga yuko yongeye gukomera ano kuzamura urwego rwa situation aha muri ibi bice. Abaturage bavuga ko amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroje yongeye kumvikana hanga ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru cyane ku munsi w'ejo masaha menshi kugeza agana saa 9 z'amanywa. Ibintu byateye ubwoba bukomeye abaturage ba Katobo nabo midugudu ihakikije bitewe n'ubukana bw'iyi mirwano. Abaturage benshi bahungiye mu mashyamba kugira ngo barakore ubuzima bwabo. Amakuru akomeza avuga ko FARDC ifatanyije na Wazalendo bahanganye bakoresheje intwaro ziremereye bahangana nabo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 nabo ngo bari bafite ibikoresho by'intwaro ziremereye. Ibintu rero bikaba byongeye gufata indi sura, ibintu byanatumye abaturage bahunga ari benshi muri aka gace. Shiti bakunzi bayibendera TV n'umunyemerere dukomeze na y'amakuru. Aya makuru rero tuyakomereje hehe unyemerere nkubwire yuko abantu bagera kuri 45 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunzwe abazira politiki muri iki gihugu. N'abantu 45 barimo abazira gukorana barazira gukorana na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa, abandi bakazira ibitekerezo binenga ubutegetsi. Muri aba bantu harimo abafunzwe kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2025. Muri bo bakaba ari abafunzwe kuva muri Mutarama mu mwaka wa 2024 muri manda ya kabiri ya Perezida Tshisekedi. Abafunzwe barimo Vice President w'ishyaka PPRD ryashinzwe na Joseph Kabila wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakaba yitwa Biniminako Ndajalanjoko n'umunyamabanga uhoraho wajo wanabaye minisitiri w'intebe yitwa Emmanuel Ramazani Shadari. Ikinyamakuru Jeune Afrique kikaba cyatangaje ko imfungwa za politiki zitari munsi ya 21 arizo mu ishyaka Ensemble pour la République ryashinzwe na Moise Katumbi. Abagera kuri 13 muri bo bakaba bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Ni mu gihe Joseph Kabila Kabange yakorwagaho iperereza ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu. Urwego rwa leta rushinzwe umutekano mu ikoranabuhanga CNC rwakajije ibikorwa byo guhiga bukware abo rukekaho ko bakorana nawe. Hagati ya Nzeri muri uyu mwaka ushize 2025 ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rw'Kinshasa rwakatiraga Kabila igihano cy'urupfu kugeza muri Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Abantu 5 abakoranaga nawe bya hafi bamaze gutabwa muri yombi.
saba ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa kuko hari na Norbert Yamba wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Peter Kazadi wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere nawe arafunzwe akaba azira ibitekerezo bye. Hari amakuru avuga ko Yamba azira kunenga Kazadi, andi akavuga ko azira kunenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko zataye muri yombi Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela atitaye ku kuba igihugu cyabo cyaragiranye nabo amasezerano y'ubufatanye. Umusore witwa Nathaniel Onokomba uyobora umuryango Jeunesse Extra System yatawe muri yombi nyuma yo kunenga ubutegetsi bwa Tshisekedi ubwo yari mu cyumba cy'inama Kinshasa. Onokomba ufatwa na bamwe nk'ijwi ry'urubyiruko yaramaze igihe kinini anenga ubutegetsi yifashishije itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Ashinjwa ibyaha birimo guhamagarira abantu kubangamira inyungu z'igihugu, ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibyaha bifitanye byibasira inyokomuntu. Tariki 9 Nzeri muri uyu mwaka Pascal Sumbisho Mkapu wabaye minisitiri ushinzwe abakozi ba leta yatawe muri yombi n'abakozi ba CNC nyuma yo gusabwa kubasanga ku biro by'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu Onatra Kinshasa. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amarembo cyangwa imiryango ya politiki ikaba ikomeje kuzamo ikibazo gikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere twerekeze mu gihugu cy'Ubugande. Mu gihugu cy'Ubugande rero unyemerere nkubwire ko ibintu byongeye byazamutse sasa, ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Muri Uganda abashinzwe umutekano muri Uganda bafatiye intwaro mu rugo rwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko yitwa Annette Amonge. Uyu akaba akekwaho kunyereza umutungo w'igihugu. Amonge yayoboye inteko ya Uganda kuva mu mwaka wa 2022 yakaba yarashakaga kwiyamamariza manda ya kabiri ariko ategekwa guhagarika uwo mugambi akavanamo ake karenge. Ubwo yatumirwaga mu nama yabereye mu biro by'umukuru w'igihugu tariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka. Bamwe mu bitabiriye inama yayobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiye ikinyamakuru New Vision ati yashinjwe ibirego byinshi birimo gukoresha nabi umwanya w'ubuyobozi no kunyereza amafaranga y'inteko. Yasobanuye ko abitabiriye inama baganiriye ku mitungo Amonge aherutse kugura irimo inzu n'imodoka bihenze byabaye intandaro y'ibikorwa byo gusaka urugo rwe byatangiye tariki 16. Imodoka ebyiri za Amonge zirimo Range Rover zarafashwe na Rolls Royce Cullinan nayo yarafashwe ikaba ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'idolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu izi modoka zikaba zarajyanwe ku cyicaro cya polisi mu gihugu cy'Ubugande. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yitwa General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba rero yatangaje ko imodoka za Amonge zizagurishwa muri cyamunara kandi ko amafaranga azavamo azashyirwa mu kigega cya leta. Umudepite w'igihe Kintu Alex Brandon yatangaje ko ibyo kuba Amonge yarigwijeho imitungo byari bimaze kuba ibisanzwe ariko ko icyatunguranye cyane kikanahangayikisha ari intwaro zafatiwe mu rugo rwe. Kintu yagize ati n'ubwa mbere perezida w'inteko yigwijeho imitungo igeze aha mu gihe gito cyane ariko intwaro nizo zakangaranyije abantu cyane. Intwaro nyinshi zakuwe mu rugo rwe bivugwa ko zakorewe muri Israel. Zimwe muri izo ntwaro zarandikishijwe izindi ngo ntizigeze zandikishwa. Anita Amonge n'umugabo we Moses Magogo ntibemerewe gusohoka mu gihugu cya Uganda mu gihe hakomeje gukorwa
gukora iperereza. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko abanyamategeko bazunganira abanyereza umutekano w'igihugu bazabona ishyano. Dukomeje n'aya makuru, nyemerera twerekeze muri Iran. Ndakwibutsa ko turi ku Ibendera TV, namaze kugera hano rero nyemerere unkorere like uraza kuba ugize neza. Niba ari ubwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Twerekeje twihuse muri Iran, ngira ngo mbwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko biteguye kurasa indege nyinshi z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe iki gihugu cyaba cyongeye gusubukura ibitero kuri Iran. Ibi uyabigarutseho mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, aho yavuze ko bafite igisirikare gikomeye kandi cyiteguye kurasa indege z'intambara za Amerika. Kuwa 19 Werurwe muri uyu mwaka nibwo umutwe udasanzwe w'ingabo za Iran wemeje ko warashe indege z'intambara za Amerika. Ni indege ku ikubitiro yarashwe, ikaba ari yo mu bwoko bwa F-35 yihutiraga kugwa ku birindiro byari hafi inyuma yo kwangirika cyane. Kugeza ubu rero hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho uruhande rumwe rukomeje kwinangira n'urundi rukinangira. Ese amahoro azaboneka gute cyangwa intambara izahagarikwa gute? Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere mbashimire rero twerekeje ku musozo w'aya makuru. Mwese mwakurikiye mwagize neza, mwakoze kubana natwe. Kanyuma Imana ibane namwe kandi ibarinde.